bazalwane. Amen. Makabonge uThixo namandla. Mayibonge bathandekayo inkosi. Amen. Haleluya. Makabonge uThixo omhle. Makabonge uThixo namandla. Yanibulisa ke bathandekayo ekuseni njengelihle igama lenkosi yami enguJesu. Amen. Ngibulisa utata wethu, utata moderator. Bulisa haleluya. Amen. Haleluya, utata bonke. Mayibonge senamandla ngiyona abafundisi. Mama bonke. Haleluya, abantu abatsha Sunday school. Elihle igama lenkosi yami enguJesu. Amen. Makabonge namandla. Amen. Oh, mayibonge inkosi enhle bathandekayo. Sesifikile eJerusalem. Makabonge uThixo namandla. Okay. Sesifikile umndeni. Haleluya. Kuhle ke bathandekayo kukhonza. Kuhle ukuhlala kuyo namandla. Makabonge ozayo. Mayibonge inkosi enhle. Makabonge uThixo namandla. Haleluya. Kuthiwe kusavulwa lo mhlangano ngolwesibili. Haleluya. Kwathiwa uTata Noah. Mayibonge inkosi namandla onke. Uzidikiwe zonke i-measurement ezokwakha le nqanawe. Silapha komkhombe bathandekayo. Haleluya. Makabonge uThixo namandla. Lezomncedi lowo nalowo uza kuzenzela. Amen. Haleluya. Lezonceda i-measurement zonke izixhobo, zonke izinto sizinikiwe. Kodwa lezo sincedi lowo nalowo ukuthi umntu nomntu azenzele. Haleluya. Mayibonge namandla. Uzokuzenzela. Lento izonceda wena. Incedele endlu yakho. Haleluya. Sizolukhaya abangcwele. Makabonge uThixo namandla. Kuhle ukumkhonza abangcwele. Kuhle ukuhlala kuyena. Sizolukhaya abangcwele. Kuthethiwe kule ndawo. Sinikwe zonke izixhobo. Makabonge uThixo namandla. Haleluya. Amen. Njongo bathandekayo. Xa sesihamba naye kuyanyanzeleka. Haleluya. Ukuba siphumle. Sizolukhaya abangcwele. Iyanyanzeleka abangcwele. Ehamba nathi. Oh, haleluya. Siphumle. Amakhala ethu siwaphose kuye. Yena senzele. Haleluya. Sizolukhaya abangcwele. Makabonge uThixo namandla. Ngohamba nomnikazi wezinto akubi nekhala. Ngohamba nomnikazi wezinto uyaphumla. Oh, uyasabela. Sizolukhaya abangcwele. Makabonge uThixo namandla. Oh, amen. Notemo qala lonyaka ePentecost. Makabonge uThixo namandla. Ngifuna intethethi athumateni amen. Kusukela mihla kaJohane uMbhaptizi. Makabonge uThixo namandla. Ubukweni bamaZulu uyagonyamela. Bathi nabagonyameli bawuthini. Uyasabela. Sizolukhaya abangcwele. Makabonge uThixo namandla. Esivamile ke abangcwele. Thina sifike endlini kaThixo. uThixo sincedile silande ezintweni. Sifike singamumathi apha. Okwenziwa into ityhafile. Mathile. Uyisaba. Kodwa ungadwebanga ngaphandle ekugijima. Makabonge uThixo namandla. Makabonge uThixo omhle. Wonke indaba kumele uyakugonyamela. Usilibele kumatha. Wonke indawo uzokugonyamela. Haleluya. Makabonge uThixo namandla. Mayibonge inkosi enhle. Imotto yethu yathi thina siyathimba abangcwele. Makabonge uThixo namandla. Haleluya. Thina sifika mthatha sathi mamulandzela sizowukhimba lo mthatha. Sizowukhimba. Mayibonge senamandla. Sizolukhaya abangcwele. Makabonge uThixo wethu. Oh, amen. Makabonge ozayo. Haleluya. Oh, amen. Sizokuthandaza abangcwele. Simmemo namandla. Simmemo umnikazi. Oh, haleluya. Naleli nqanqaba abangcwele inomnikazi. Inomnikazi. Makabonge namandla. Mayibonge inkosi. Uyasabela. Number 4 singezinyama.
Exodus chapter 20, verse 8. Hallelujah.
wakho. Ke wona umhla wesixhenxe uyisabatha kaYehova uThixo wakho. Uze ungenzi namnye umsebenzi ngawo. Nonyana wakho nentombi yakho, nesixaka sakho, nesiqakakazi sakho, nezinto zakho ezizitho zine. Nowasemzini osemasangweni akho. Kuba ngemihla emithandathu uYehova wenze izulu nomhlaba nolwandle nento zonke ezikwezo zinto. Waphumla ngomhla wesixhenxe. Ngiyabonga thina manje. Nokugqibelela njengoba esebenzile. Waphumla. Akabonga ukuthi khona manje. Haleluya. Akabonga zakhe. Mayibonga ngosena manje. Bakuthi Jehova esifundisa abathandekayo. Lo mhlaba kuyasebenza. Mayibonga ngosena manje. Akabonga ukuthi wethu. Haleluya. Amen. Twala haleluya amen ithilelo bathandekayo yani uyeka unowalona ebelilungisa futhi ebethenye kuJehova ngoba wawubamba umyalo wawubamba umthetho wayibamba indlela abakayenze ngayo nenqola wizomfeda nenqola wazosindisa ngayo impilo yakhe Zulukhaya abantwana akabonga ukuthi amandla ameni ngokuyesinika ngokuJehova amen haleluya ixesha nensuku uthi imihla mithandathu ekufanele uba umuntu asebenze ngayo amen ayibonga senamandla nenkonzo abangcwele esuzamkelele yona kuyenyenzeleka uyisebenze umvulo ngomgqibelo yiyo le nto bekhaya sikhonza imihla nomalanga ibonga senamandla mayibonga inkosi sikhonza njalo ngomvulo ngolwesibili ngolwesithathu ngolwesithathu haleluya mayibonga senamandla wasebenza imihla mithandathu amen wawenza wonke umsebenzi wakugqiba wathini waphumula ayibonga senamandla iyamsikelela kundawo mkhulu ayibonga senamandla iyamsikelela mayibonga senamandla haleluya amen amen Tathethe kwesibili kumapha kumlento ukuthi phakaye cala uThixo unyukayo kulanda haleluya mayibonga senamandla uyathandaza uthi noma kwenzeka ntoni igqintoni andinamandla okulwa uyayenza ngoba ukuthi igqinyoke enkulu ingabona bangayithini ngijonga nje ngoba ndithembele kuwe akabonga ukuthi namandla mayibonga senamandla enzimendukaphaya azomaashonendawo ayithandaza mayibonga senamandla namntwana into ethe enhliziyweni yam Jehova ndizileke le ndawo ndizengamabomba ndiyayazi ndandivile inamadimoni kodwa bandikhaxe namadimoni ale ndawo Thixo kohlazeka wena nathanda wena nandiyantokozi andinanto baba bandikhatyiwe ngekhatyiwe haleluya ayibonga senamandla zulukhaya abantu wena amen Itilendo mathandekayo umfunekaduva nokuyisebenza inkonzo ukusebenza nenkonzo uzayisebenza kuwe nenkonzo izonceda wena into ethi uyakhala nabantwana bakho awuyenzeka kuhle awuyenzeka kuhle ayibonga senamandla wakabonga uThixo uyivapha kuwe awuyenzayo awufike kuphumleni uvapha kuwe uthi Nkosi haleluya kwaziwe ayibonga senamandla uthi ngophakama uthi ngokuhambisa uthi
Sulukhaya abantu basebenza haleluya uMoses imithanda uJehova imithanda wadala wasabahla wadlula abantu mhlawumbe lona wadala haleluya wasabahla mhlawumbe haleluya ukumhlawusikhaya somandla waphumla ugqiba uthi uzugcwalise ke umhlaba wesabatha uzugcwalise umhlaba wesabatha ayibonge Sulukhaya abantu singaphezulu abathandekayo amen lenza inkonzo yakho ayizokwenziwa ngumfundisi kodwa izosetyenzwa nguwe apha kuwe ayibonge namandla uzosebenza noxanduva nokuyisebenza lenkonzo uzonqena kangaka ukhonza phakathi ezintini Sulukhaya abantu Mwakabonga khona manje. Uyakunqena nokhonza. Haleluya. Bhala nezinye iqhamu lesibhaka. Ayibonga senamandla. Unoxanduva. Haleluya. Lokusebenza lenkonzo. Sulukhaya abantu. Ngiyabhala sezothethe. Isila Jesu. Sulukhaya abantu. Ewenza umuntu naye wahamba hamba abasifona sisithunywa bawukhona ngaphambi
yakhe aphinda kuye Jehova athi thina kundi babaleniyani khawundazise kakuhle indlela yakho. Haleluya. Khawundazise Jehova khona ukuze ngikwazi kakuhle. Oh, amen. Ngoba amandla akho ngikubona. Khawundazise kakuhle wena Thixo. Wathi Jehova ubuso bami uhamba nawe. Ubuso bami uhamba nawe. Haleluya. Makabonga namandla. Haleluya. Amen. Makabonga namandla. Ondikunike ukuphamba. Haleluya. Ekuseni bathandekayo kudliwe kakhulu, sidle kakhulu phezulu sabhukuka kodwa namhlanje haleluya. Ekuseni Jehova uthi hey ake sithombe iphesi kuyenzeleka sifike endaweni yokuphumula. Sifike endaweni yokuphumula. Sosikhaya abantu. Makabonga namandla. Ngoba umuntu uhamba naye akabhabhazeli, umuntu uhamba naye akazinweni, umuntu uhamba naye uyenzelwa. Sosikhaya abantu. Makabonga. Masihamba naye. Oh haleluya. Sayazi khona isithunywa kuthiwa kukhona isithunywa esizohamba phambi kwethu. Kodwa njengoba singabantu siyilibale lento ngokilapha engqondweni ukuthi sixelelwe ayikhona wahamba nathi. Oh haleluya khona ukukhokelayo. Kodwa thina simbuze Jehova ukuba uhambe nathi bedala sishiye. Ukufika endaweni yatshoyo Moses athi bahambe uva noboni bedala undishiya. Bedala ndishiya ndinganisanyuka le ndawo. Haleluya. Athi Jehova hayi Moses ubuso bami uzohamba nawe. Uzohamba nabani? Nawe siyenda masiya. Verse 15. Yes. Wathi kuye uba ubuso wakho abuhambi nathi, ukuba Jehova ubuso bakho abuhambi nathi, musa ukusinyusa simke apha. ungasinyusi sinka. Uyakwaziwa kwaziwe ngantoni na khona ukuba udibabane mna nabantu bakho. Uyakwaziwa kwaziwe ngantoni na Thixo uba wena ndibabane nabantu bakho. Akungokuthi na uhambe nathi. Akungokuthi uhambe nathi na Thixo. Sibaluleke thina. Awuhamba nathi sibaluleke thina. Nabantu Mna nabantu bakho. Ebantwini bonke abaphezu komhlaba. Ayibonga senamandla. Oh amen. Ayibonga senamandla. Oh uMoses uyafumana impendulo ezimnika amandla. Oh amen. Ufuna ukwazi kakuhle. Uthi ndikwazi kakuhle baba. Ayibonga senamandla. Ukuthi xa uhamba nami nabantu bakho baba akukuthi sibaluleke na phezu kwabantu bomhlaba wonke mna nabantu bakho. Wathi uYehova kuMoses, nale nto uyithethileyo ndiyakuyenza. Nale nto uyithethileyo mzalwane ndizoyenza. Uzobaluleka wena nabantu bam. Amen. Ndizoyenza ewe. Kuba ndikubabale ndikwazile ngegama. Kuba ndikubabale ndikwazile ngegama. Wathi yena awundibonise ubuqaqawuli bakho. Amen. Mayibonga senamandla. Haleluya. Makabonga. Amen. Makabonga senamandla. Oh wathi ndikwazile ngegama. Ubiziwe mzalwane. Iyaziwe ezulwini. Haleluya. Ujonga ubizo lakho. Ubamba ubizo lakho. Ubiziwe mzalwane. Uyakwazi uJehova ukubize ngegama. Akusizelanga apha ubiziwe ngegama lakho. Uyaziwe ezulwini. Zulukhaya abantu. Makabonga namandla. Haleluya. Amen. Luka 13:14. Haleluya. Makabonga. Amen. Hallelujah.
esikhulu eqaphuka kuba uYesu waphilisa ngesabatha kwaqaphuka abantu noluphathwa nesikhulu uqaphiswa uYesu ethe waphilisa ngesabatha. Hallelujah. Mayibongo senamandla. Amen. Waqaphuka umphathi wesikhulu uJesu ethe waphilisa ngesabatha. Ngoba ubambe indawo ethi iyasebenza days. Hallelujah. Ugqitha ngesabatha kuthweni. Hallelujah. Amen. Usetyenzile bathandekayo iveki yonke. Yasetyenzwa nenkonzo nenkonzo. Wazihlambulula phakathi evekini. Wazilutha wasebenza nenkonzo. Wala mandla. Hallelujah. Ukuthi bayidwela amandla. Aphumule madoda. Oh, hallelujah. Aphumule izinto zikhona. Aphumule izinto zikhona. Aphumule. Awusale. Bayibongothela amandla. Atafike endaweni ngedawa. Edwele. Khona ukuze abanye ababotshwe nguSathana Zulu khaya mangcwele. Le nkonzo isetyenzwa iveki yonke ade fika umhla wesabatha ube ugcwele. Ingalokhu umphathi wendlu yesikhulu eqaphuka kuba uYesu waphilisa ngesabatha wathi kwizilwele thandathu imihla kufanele ukusetyenzwa ngayo izani ngayo ngoba niphilise. Umphathi wesikhulu ucinga wena uzadibana nabathatha phaa ngaphandle uyadibana nabenjako abalapha abakhasi bethu abalapha abakhasi bethu awubambile umyalo awubambile umthetho ebambile umthetho kakhulu uthi ukusetyenzwa kugereshwa heyi iyagereshwa khulu atale eminzi yolokhayela abantwana. Oh, hallelujah. Uthi kwele ufuna uhamba ubazobone. Oh, Job. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Abanye bangcwele abanandaba bayisebenza benkonzo indaba yabo nguya. Bakhangela bekhangela benza be-constitution phaa basibekapha siyasebenza thina. Bayaqaphuka besisebenza nenkonzo. Oh, yeah, look up. Oh, so man. Hallelujah. Uzophatha umyede phaphandle uzophatha umzalwane. Oh, Hallelujah. yeah, Jesus. Uzophatha umzalwane. Awubamthikola bakhe. Awubamthiko wethu. Sinothetha bevulapha bathi bantwana bamniza umonelo kabamama. Hallelujah. Intombi yakho ishiye endlini iyamoyisa endlini hallelujah. Awubamthiko wethu. Hallelujah. Azokumonela batata kusisa. Uxa kwinsizwa yakhe endlini uzomonetha hafa kamahlaba ekokoko apha ecaweni. Hallelujah. Ulibelele ukubamba kumkhombisa umthetho procedure. Uyasebenza inkonzo. Iyasebenza lenkonzo. Hallelujah. Amen. Iyasebenza lenkonzo. Amen. Iyasebenza lenkonzo. Hallelujah. Izongezwana inkonzo endlini yakho. Uyisebenzile lenkonzo uzosikelela nabantwana bakho. Ayikho senamona. Hallelujah. Akabuthi bonke. Oh, amen. Kufanele kasebenze inkonzo. Kasebenze inkonzo yakho.
Monday to Saturday, uyophumula ngecawecaweni. Bathi babefika yabahambe bathi ngotsho igama laJesu, igama laJesu, igama laJesu. Hallelujah. Bancedakala abantwana bakaThixo ngenkani. Makanguqhathe phakathi evekini. Makangothi kanguqhathe. Mithandathu imihla yokusebenza kule nkonzo. Ngomhla wokuphumla ungcwalisiwe umhla weSabatha. Ungcwele, ungcwalisiwe. Bazathi xa bengena apha bafike baphumle nabo, bafike baphilise nabo. UJehova, haleluya, ukuphumzile. Uzophumla madoda, uzophumla, uzophumla. Izinto zikhona, uzophumla izinto zikhona, uzophumla. Haleluya. Amen. Entendayo ikazenzela ngoba indawo nami khe ndifike ndingakwazi ukuphumla. Ndifuna uzidifenda. Haleluya. Kodwa nami namhlanje ndifuna ukuguquka. Ndifike. Haleluya. Ndifuna ukuthi njengoba kufikile uyajabula ujabula izolala. Haleluya. Kodwa uhlazekayo ukuthi ngoba kumele wena. Akakuthi uzohlazeka nokuhlazeka wena. Mayibonga. Hallelujah. Amen. Wasenzeni inkonzo wena. Abakhasi bethu balapha nabazana nabazansi nabaphakathi nabaya balapha abakhasi bethu. Balapha abakhasi bethu bekona indawo. Makawuthi wena. Hallelujah. Kakhulu bachila babakhasi aliyazi. Sifuna phakathi ngokuthi nansi. Igoli masiyophumla. Tata masiyophumla. Yokugqibela kufuneka siphumle tata. Awutata hayi akafuna uphumla ujonge wena. Uzomele ithambo. Bathatha ithambo lakho uzomsipha waphi. Umsipha. Akuthisi manzonelisa ithambo mongo. Thatha ithambo lakho. Nezohamba nenkonzo. Kodwa ndiyaqinisekisa mawusebenzile nenkonzo ingubo wayisebenza kakuhle uThixo uzofika endaweni akuphumze. Akuphumze. Akuphumze nendlu yakho, akuphumze nabantwana bakho, akuphumze. Hallelujah. Udle kamnandi. Udle kamnandi. Hallelujah. Uthixo nakuphumzile uyahlutha ungenanto, uhluthe unethemba uzondipha uThixo na. Uma ubona izinto senzeka. Baba kuyenzeka. Baba kuyenzeka. Ngoba uThixo ukuphumzile. Ukuphumzile uThixo. Ukuphumzile uJehova. Ungekhona ekhabathini uphumzile. Amen. Hallelujah. Amen. Izani ngawo ngoko niphilise. Izani ngawo ngoko niphilise ngecawa. Ewe. Ungabi ngawo umhla weSabatha. Ungabi ngawo umhla weSabatha. Yamphendula ngoko inkosi yathi. Yamphendula inkosi yathi. Mana alisindile. Mana alisindile. Akathi nalo ukuni ayikhulule ngeSabatha inkomo yakhe. Ewe. Nokuba liesilelakhe. Nokuba liesilelakhe. Emkhumbini wesitani. Alikhone aye kulisesa. Alikhone alisesa. Ugade abantu abasebenzayo. Kodwa nawe ngeke uyathatha inkomo yakho yesesa ngecaweni. Hallelujah. Ufika abantu basebenza uthi hayi usebenza 6 days. Ngeke uyaphula. Hey! Kanti ukhelo uphuma. Ukhelo. Hallelujah. Ukhipha lo mana lesizini ukade basenzani ngekama wena wenzani lento lonke eyintombi kaAbraham mana sizini lonke eyintombi kaAbraham njengaye ayibophileyo uSathana khangela eminyaka 18 iminyaka 18 engamele ukukhululwa nomzalwane Hallelujah. This is
Hallelujah. 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 After 18 days, after 18 years, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Abantu bilugcwale abantu baduke iyanyenzeleka abantu abazisebenzileyo bafika bathi Hallelujah. Njalo. Jehova nathi kaloku kufanelanga ukuba sibaluleke mna nabantu bakho ondinika bona kubantu bonke abaphezu komhlaba. Amen. Noma nathi Nkosi kunyanzeleka sibaluleke. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Baluleke sisena keyboard. Ukuthi keyboard abacula njani azizobaluleka ingekho nje. Hallelujah. Silukhala bantwana akabonga manje. Bengamele ukukhululwa naMramaphosa ngomhla weSabatha. Ebengamele ukukhululwa naye nawe ntombi ka-Abraham ngomhla weSabatha kulo mabophe wamadimoni. Ebengamele ukukhululwa nawe babuzisebenzile iveki yonke babungazobona into ubuzobona umsebenzi omhle wokukhulula abantwana bakaThixo ngeSabatha. Uzobona umsebenzi omhle mozo sibamba ngolaya. Hallelujah. Silukhala oh, amen. Njengoba sifundanga ke njengoba kufundisana Jehova kule ndawo. Amen. Amayesu lona ulapha kunqana. Akabonga namandla. Uthi wathi bayingena yena benqanawo ikhona nemikhonjana. Uthawa ufika wehla wafika siqalise wafika walala wabeka umqamele yalala zulukhaya bantwana. Oh, amen. Uthomba umkhombe. Hallelujah. Amen. Amaze budla amanzi umkhombe ngabonga banamandla bakhala abazalwane bakhala abafundi bakaJesu bebona umkhombe ugcwala ngamanzi sizotshona ngoku ngabonga banamandla bathathe impahla baziphosa ngaphandle umkhombe uyazika ngabonga banamandla bakhumbula madoda nansi Nkosi yathilela zansi kuthi abafika bathi Yesu Nkosi mfundisi akukhathali na sichabalala nje akukhathali na siyachabalala. Ayibonga sana manje kuthi wavuka uJesu ameni wanyuka esistepsi wafika kusafeti eqanawe wawabona amanzi nana sefika efuqeni wakabonga banamandla kuthi abantu
amanzi wamaza atshalela ngabamthika namandla atshana amanzi amaza athika ibuya azaka amadoda kwenziwe zenkosi haleluya amen athi haleluya nina nilolukholo lwenu nina makwalati nina makwalati Hallelujah. 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 Kodwa haleluya. Ekuletha abathandekayo ekuJesu bonisa abafundi bakhe enceku zakaThembezi haleluya mayibhudle imimoya eliseni testimony lena uyabafundisa uba mayibhudle imimoya bazifika izinto bayifika amadikoni enkonzweni bayimbandezo bazifika bayinqwaleko zifika zalwane sukuzinduba sukuzidifenda kaloku mzalwane umuntu hamba kaThixo akazilwani futhi akazidifendi uyaphuma Yeah. Hallelujah. 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 Amasa ebengenile ewangenisile amasa mkhombeni kodwa uJesu akazilibazise akazidube afika walala ezingeni somkhombo ebabonisa indoda yamaThixo iyaphuma Ebukhasa bengaphasi ababephika wabo ubaluleke bengawanuloko bomhlaba haleluya ababephika wabo babaluleke bengawanuloko bomhlaba bababephika zukhaya baluleke haleluya bakwalathi Hallelujah. Hallelujah. Nifengabani bayizobhudla imimoya masiyamba Hallelujah. nifengabani basizolizwa thina abhekaneshila kasiyahaleluya nanothina haleluya thethwe phezulu kuthi hayi mzalwane isandla sikaThixo lebelokukha haleluya lemuntu sathana into yonke kuThixo zokhulisa wena ayibongisana manje yonke into manifrayise usathana akubonso uhamba kwenye inkonzo yophakamisa usathana uzotheswa ithesti lena ezokufaka ezulwini thesti lena uyayiferisha ngoku ngoba le thesti eyokugcinela enyakeni nakuwena namhlanje uyajika uthi usathane inkosi yakhe praise usathane namhlanje ngalo mini funeka ubhala ugqibe uwelele ekhaya uwelele ekhaya uwelele ekhaya siyagoduka madoda Hallelujah.
Morning, sir. Look, you can come to the king.
akho umuntu mazolonyana wenziwa nguyise nalo mnyana athanda ukumtshilela thina senze inceba sesitshilele akabonga uthixo namandla sesitshilele umuntu ophumleyo umuntu ophumzwe ngunyana akabinakhalalazo akazindubi ngento zalomhlaba ngoba ukhona unyana uzomenzela ngoba zonke izinto zinikwe unyana zonke into esizidingayo sesisendlini sikanyana akabonga namandla silapho bangcwele kuyabonakala akabonga namandla uba sithi sesilapha sesithe sinomkela unyana kodwa sesilapha bhekana nawe sisithe sizokhwela bhekana nawe ngengxowa zethu haleluya le nqanawa uyazihambela amen ize phaa zisindwa ingxowa 40 kg yentsuku awabonga namandla lazongena kule nqanawa ndawomkela haleluya haleluya ngamamkhengiswa lenqanawa wandengenisa ngaphakathi kodwa sendilapha lenqanawa sendicela imithwalo yothuliwe namane ndiphinda ndiyithwale ngoba inqanawa iyahamba uthi sonikwa ihaki mzalwane uphinde uzosindwa solapha kulemoto solokhala kancane siyasindwa amaxesha amaninzi sesilapha kule nqanawe isisezulwini haleluya siyasindwa siyaphoxeka mayibongoze namandla zikhona bangcwele ezinye izinto ezenzekayo phakathi kwethu haleluya sinamsithi ngodimoni siyazitholela haleluya abenestress umzalwane ade bene-depression sithi ungenwe ngamadimoni kanti idimoni uzifake ngokwakho kuba usuwothuniwe le ngxowa uyaphinda uyayithwala solapha benana siyafeyila lokuthixo kama wathi uyaqoka uphumule nje ureste nje kuselapha uzofika ekhaya inkulu amen haleluya wathi ureste nje basilapha ubanonzwakazi wathi unkulu sirestile kumnandi weleveki kodwa sathi xa ufika endlini zibuye izinto zakho sathi xa ugqeye esitratweni athi gqokumelwane ajonge ngapho ungabulisi ngoba kukamhlanga lwenu ungambulisi ummelwane wakho amen haleluya lapha bakhona umama phaa ikhonjeza bonke manje esiqalibaleni uqalisa munye kumamoka haleluya eshomathisa ngakho bantwana yabisika manina hayi kuhloniphile bantwana abambeki kundoyika ebandisosiwika ngokukabutana haleluya baba abantu hloniphile haleluya benento zabo abanye haleluya ayibonge sengamandla haleluya uzathi tofika lendiza kwanga ekuseni ungakwazi uvazi umama wayesinkafika emhlanganweni xa uya apha emhlanganweni asivusa sonke nasikhathi sishaka sizolungisa njani haleluya njengabantwana xa uya emhlanganweni umama uye isuku uzevuka ngo-5 zibetshaqale zangoku haleluya ziyaya esitratweni ukhawuyesi njengabembeni wakhe ukhanya namandla haleluya endicele umphako amuke nalo umphako isendawo ekapa ukhanya namandla haleluya elemisenazicela emhlabeni elingena yonke nalapha icela umphako umphako emhlanganweni naye uzobuye nomphako emhlanganweni sabanika njani umphako abantu bakathixo ongababulisi lokubabulisa unentshalo lapha ekankweni Amen.
Ithi lokho isakengesi sihamba nemihlangano senza sanikwa ne-guidance kodwa singabafundisi kodwa sinabachaza abantwana sidoko ngoku sesifrustrate ngabo balapha sifrustrate ngabo balapha wena ukapasi nabo phaa next door kwakho awukapasi nabo lapha ekuhlaleni haleluya mayibonga senamandla makabonga haleluya siyasindwa ngoba uselapha siyasindwa sesothuliwe ezingxoba zinetyuwa siphinde sizithwale uyazihambela lenqwelo ayifuni thina iyazihambela inamandla ayo inamandla ezulu ifuna siphobe haleluya siphumle ifuna siphumle Zani kumnonke nina nibuyelekayo, nisindwayo ngumthwalo, ninika ukuphumla. Bathandekayo, eyona nhloso, eyona njongo yokuba size kule ndawo sizapha abanomzakazi sifuna uphumla ekugqibeleni. Mhlawumbe uyilibele, mhlawumbe ukhohliwe injongo, ulibele wagwebaphi. Eyona nto sizeleyo apha sizogcwalisa amandla okuyenza lo nkonzo khona ukuze siphumle. Izani nina lonke nibulalekayo nisinda ngomthwalo kanti nikukuphumla. Yalabo bantu thina abathandekayo nathi uzophumla ndifuna uphumla ndifuna ukuphumla hlala wena sophumle kodwa thina bantu bangakaphumli basizothatha ukuphumla kwasemafrondo langelihle thandaze moya ingcwele. Haleluya konke Nkosi ngaphambi kwakho iserafim iinkokheli zezwi lakho siyabonga siyabulela ngaphandle iholi yobuhle bakho Thixo wethu siphele Nkosi ukungcwalisa siselapha sihle nabo siye ebantwini bakho someleziwe izwi lakho singamnakutshava uyibe sinimihla ngemihla banathi Nkosi banabantu bakho enkonzo Nkosi mayathenge mntona lo egameni likaYesu Kristu. Amen.